Moramo reći da me ne gledam kesnega, kristada, probala, vidjela, neki Milan Belek ulize, njegove. Jado, Pravi nadaljevanje pa gre Lemkenova kombinacija, isto lastnik Klemenčič Stanko, zale je mehanska sevalnica z elektrokobom, se pravi Safir 8. Se pravi, hitrost mora biti zopet tam nekje med 8-10 km/h. Ob strani ima dodane diske, ki pač omogočajo ne izmeta zemlje na stran. Mi se malo maknimo, bolj vsoko stran.